Ungizwe wahlekelwa zimbuzi umanqale wasevuka ngey'mbuzi ngoba phela ungizwe kwasala imbuzi. Ngenza ukuthi before ngidedele clip ephelela ake ngiqala ngikubiyele ngomukele kuzonke indawo la ngizofuna khona le video igama ngumsize aka inkosi o-admin bonke bephelele admin kazwelonke wey'ngane zakwethu yazena nongane zakwethu ukuthi-ke mina ngikhuluma kakhulu ngivese ngidedele leyo mpahla ngekholwe okushiwo ngolile mchuno ethi-ke lezi imbuzi-ke ezikamfowabo ungizwe mchuno leko khuluma kakhulu angivese ngidedele leyo mpahla. Umanqale lezi imbuzi useyithathaphi. Ungizwe wahlekelwa zimbuzi umanqale wasevuka ngey'mbuzi ngoba phela ungizwe kwasala imbuzi zodwa lapha ey'nsukwini sekuthiwa azikho zonke imbuzi zakhe. Umanqale seqhamuka ney'mbuzi. Shuthi ngabe seyibuka yiyo le nje imbuzi kangizwe. Hawu, ingaba neplazi ithathaphi imali yeplazi lo? Izimbuzi zisangoma lezi. Empilweni vele ugila abangani bakho. Uthathephi? Lo muntu osethole ngey'mbuzi. Ungathathaphi imfuyo lo? Ehlule ukufuka ngisho inkukhu nje. Ithula kaphela imbuzi. Fresh nakangaka imkhovu le uthole ngazo. Qala wathola ngale ngane bathi ubhubhu eyagcina ikhasa gcina ngasayibona ukuthi yashonaphi. Sekuvumbuka iy'mbuzi manje fresh kanje. Lezi imbuzi ey'bonja kuzona imbuzi zilwane lezi. Ayikho imbuzi enje esikhathini samanje kunesomiso. Uyithathaphi lo mfana lezi imbuzi? Iy'ngane zakwethu usho njalo-ke uwelile mchunu. Ngiyafisa ukuthi ngizwe umbono wakho lapha emakhaya ukuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba wey'ngane zakwethu. Ungakhohlwa ucindezela usubscribe uzokwazi ukuthi utholeke zonke izinto engiy'phosta kuyo-ke le channel yethu ehamba phambili ebuyile evutha amalangabi wey'ngane zakwethu. Mina-ke ngumsizi womfana phansi ejozini ngomhlaba uyalingana kwakhubala umbe wegcikeni sengiphuma kanje ngithokwakho nje cindezela usubscribe ahlangapha kwividiyo elandelayo nisale kahle.